Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Dr. Lichumu Timuri, MBBS, MD Medicine, DM Cardiology. Dr. Ubasumar Klong Snambat Kithitsnam. On Sdang Yakajing Sumar Nadukashitrik Ulbeat Arajar Arfusan Hawallan Hospital Shillong. Digis pa ngut gipat ba jang snong mukro keling lan ben apali nakabenta banyo thep yakavot hakar phuai truk rempang arajar phausan hadi makador bar pelun jang snong mukro klaweng no ekara ben omishim benta hakajin thep vote hakanik election MDC chika Gentle Hills atan Master District Council hakadik snong kepada markhab baga kapot jang jela Assam ila saki bagi pat ba keling lan menyishim hakajin thep vote naduk apartment stamp Tarhadu kapua kat RBJ ngilayo tip bagi jingpoi jagi pat ba ben thep ya ka vote haga dengan snong kilong lai spa ngut AA bagi pat ba bidang yang lan ben apali kidang dan sakat san spa ngut tam AA kinong snong jaga snong mukro habe kiran bagi ken hulum kubor jongi klapen pauru ke jing angnut bagi sarkar kan sngap ke jing dawa ban bu no ke police border outpost hakaput jaga snong mukro Sebentar hajin tok waktu ka boykot Hari ini gimana kepada dep bahwa ikam luar barsno pada cim ko yang tu karai dan ka pesur yang paiba bahwa boykot dimintakan di election commission harus nem arajaran Hasan nimah kidau wa kecino yang imut bon kijinga ajin tok bahwa border issue kawa ilai likhan ni kawa lali rep cerita sawa takat hanci wa em bentor kebah border rep ni sini cap penting mina cap semigi cap pun situ milik hari ini gibor yang ka asam Niti daw wa ki kon yung kacunong rai ko to boykot iya ka ni ka election. Hawa ka sarkar MCM kia wa ini. Jadi por le ki jing tho debun ki memorandum ki wada phai wada la cha u CM lang ba ki minister ki wa to pa yak state level le bi ki jing tho wa ka ni kacunong man ko hai jinge kat kom tem pat ko ti daw boykot. Jadi ni tu ka boykot ko wada dep boykot sindon na tuka bunai ko dep adin setiau adin si bunai kam tu the one no kasur yang kasarkar bahwa naga district council the one penche ko haji to wa I kam dinong ilam sunong da gile ya ka kading manjur dan gile ka jubab kam to message I kam dinong ilam sunong ha perdi ke dorbar sunong I kam dinong ilam sunong da yak warta ciki kon yang sunong pada bentik ile adin wa kani ke boykot da withdraw ya ka wadi emlang le wa usar u magistrate wa GS pasa wa da persen I hata kepor tade ule kajak kam ka asuran haji ngeto wa kani ke boykot kam kanong rim ko wa I da tho I cha ka sarkar haji ngeto wa upur usam de ditedaw da ki kejingkular wa hato da I kejingkular haji ngeto wa u penbaik no lan da ukuran no sindon ya katai katau ko wa I dambat I kejinge ya katai ko em ka BOP ko em ko chnong yang I ko em kate kada ong ule to I dang pura ega hadin wa kani collection ko dep ithap ar motorik to uman gale ko wa ya kalam chia I badu pura le sindon ya kani kam kate to kejing yo I ka message na liang bisrit wa to pat ya ka council kejing to le mau le ka GS pasa Hadia din wadami itu do rayong dor bachnong the 1% now kamu dong wahai cenong the 1% now yang ka district administration bau executive magistrate u sarji pasa MCS the one who depan mani ke dor cenong wai wa kam da mi ke wi rai hi por wa de mi ke boycott election na dong hi ke dau chia wi korwo ko chia hi por da penting chau BC yang West Gentle Hills dong hi wa to wala em ginong no jingi kelam la da em ginong ke decision hi to wa weng ke boycott da ha ba gi wan cepat ba They have all clamped. The history for the imaging kelam I dan yang imye uci migerai darai darat we kemarin pajak kamu gosur yang pajak darai ko. They tu sini da MH berbat senong. Da person do ju saat itu pasal kamu dapat tahu kat senong tu. They kita meeting da MH like we ka da MH kat tu kan ni. Ki jingkular la ni ki jingpen pajak I we to wa yang district administration. We to wa berbat senong da MH asuran lembaga jingthok ki written asuran ye wong ini pada ki lembaga kita
dan niliang ikut dorba senong le dalam kisah darai ko yang no ikut boy ka bi chimta yang haga election MBC chaga HDC yang nisnem ajar pesan te kama dari kelam le ada permit notice niliang yang ka niliang yang deputy commissioner yang Western Hills District atau pun haga nika arpun rutrek le margin code ka model code of conduct yang nika election yang nisnem ajar pesan juga HDC MBC election te harpun rutrek margin code ka model code of conduct do MG ya ka do MG meeting kau hakwa niliang yang niliang yang office yang deputy commissioner ki SP ki BDO kamju lagi magistrate tu tau pai tu yang benta niliang yang board yang district administration do one ki hak ni kecnong kar kam notice ko depan mi ki wo kata tau mana ka arpun rutrik hakwa da khot ki ya kon kecnong la do meeting kar kam ji kelam yang ikam ong kecnong ne dau hi wada ye wang itu boycott wada em ki jingkula kam de kelam ni nanti mari em ki no ki jingkula kam ong kecnong cibun ki senam ki wada cha stomi te mari em ki kota ile wong kapte kota wana kipor nagi snem halman lagi jingnya chemi ke kamera mi yong ikam ino ilam chnong to puntip ke kipor kota upai dan neliang yang sarkar mem chimkia ke kipor ada kerman ni kota wa lengba ke suruh mi tu boykot yang yong ka district administration wa mi kemari ke sarkar hi kipor chimkia sedang ke chimkia kini jingnya yong i kerman ni kota wa kini jing angnut ki yong i he to ke BOP he to kiwi to wan ki jingnya yong ka chnong kiwa man ki kamtam he to kata kipit house yang ke asam he ta go bu ta klisnoro ko chnong mukro kermen yu tawa lembaga cing kia sarkar kermen yu lembaga ni aka arpun rutrik do em year ye iwam puye wong ini wam pem hiu le kwa persnya ini mem miat ke ila persnya warai batai warai ndong sedong la kermen yu tawa kesur man em go cing kermen tawa lembaga hikini dika wewane ki teh ki daula lembaga man ni kesni we haduk kata kliman le depoi kamwa haduk kate depoi kamwa haduk ars pangut naga kanyau sepangut ki nong senong jiwa kat kam electoral rule haduk kate depoi ki wa ki kon nong senong da cimenta ki haduk kate depoi kamwa ars pangut te kermen yu to cibet cuk dang bun haduk so je kermen yu to ki kon nong senong depoi ki kamwa belum lah 90% plus 100% cicro depoi ki nong habut kon nong senong cimenta ki